Hello and welcome to another episode of Manipur Rocker, and today we bring you a very special rock band of our state, Manipur. Debuted in 2010, this Manipuri rock band has created lots of masterpieces including Yaukshang and Hongnasara. You guessed it right, we have Matam in our studio today. So allow me to introduce the member of this Manipuri rock band, Matam. So aigi nakanda pambiri basna akogi Mr. Kishan Thokchom akogi Matam rock band se akogi basis oina laibibani amsung Kishan gi matang na pambiri basna akogi Nongthang Maitang Kishangba tamak na akogi vocalist oina laibibani amasung mataitan thang na pambiri basna akogi Sashi Maitan Kishangbam tamak akogi Thogdang yamna yami akogi Matam gi akogi magi Thogdang sida haibadar makse composer ni makse lyricist ne amasung makse vocalist oina so akoini work to bigai tar adu ngasigi akogi Matam gi special episode of ge akogi Manipur Rockers ke haibadar sigi se akoina Matam gi handak Anoba release taugiba Manipuri music video akogi aroiba wahai akogi 3rd of January 2024 the release taugiba sigi akogi celebrate tauzaboi na yamna special oiba episode amakha koigadoni miyam da amukha na kusina jire akogi Matam gi members puna makku harmaka taram nokcheri ado yamna su keno tangna phangba tanjani haijage akogi Matam ga akogi unaba gi tanjase adubu ahan boina akogi episode se koina hawdokcha boina akogi handak 2014 gi akogi January ki tang ahumda akoina release taukiba akogi aroiba wahi se sise hana perform tang taubi targadi amna ngai Karigino palem nang na thamoy shok na kabliba kaday da no chaliba ima tung injarakin na jashu kaday da no ay na layriba mafam ashina Lagnam dare kauning labashu kaumam dare ma punshigi aroiba tongi puna lon kramale aigi ima balim gi tampakta pen toy na sana jaba fanglaroi darane amuk Hanna balim na jabu khud pe na warak piba ngam laroi darane amuk hanna Palem ki dojal maira mam shilag lurai ma fam se ma han be ko tai bum pandu leje kige palem nadu singam drir kom lam laman he tai bum mapu han be ko tai bum pandu leje kige palem nadu singam kige kom lam laman he tai bum mapu Isay aroiba wahi ay class 12 tang matamda exam oramdagi study break tha matamda akogi imanaba akoy mayam loi punba imanaba mayam loi pullaga aroiba ni last day school han tawra dwan pulla khola kaina raga bana hanagi bada imanaba am legi dawa ek pulam ado legi da
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯏꯁꯥꯗ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯖꯔꯒ ꯑꯩꯅ ꯏꯖꯕꯅꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯄꯨꯜꯂꯝꯃꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯨꯝ ꯍꯜꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯕ ꯊꯣꯛꯑ ꯈꯣꯠꯂꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯒꯗꯕ ꯈꯣꯠꯅꯤꯡꯒꯗꯕ ꯂꯩꯗꯅ ꯄꯦꯜꯍꯧꯗꯕ ꯍꯥꯏꯍꯧꯗꯕ ꯑꯩ ꯏꯁꯩ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯥꯏꯇꯜ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯁꯨ ꯑꯗꯨꯅꯦꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯍꯧꯗꯕ ꯐꯣꯡꯍꯧꯗꯕ ꯊꯋꯥꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯂꯛꯄꯩ ꯃꯑꯣꯡꯅꯦ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯖꯈꯤꯕꯅꯦ ꯍꯣꯏ It's a greatest tribute to a friend haidare habdi sashina ngasi tobirize habdi imanabaduna haihogdabado as artistic point of view dagi sashina muk magi palem imalda haihan bibangam haidare sigidamakta su effective. Thank you so much Sashi for that, and your friend who is in the heavenly abode is also very lucky to have a friend like you. Thank you so much once again. The kishan sida muk aina muk kishan da makhata nam khangzani go matam da kogi 3rd of January da roibo haigi magi visual loiba keno music videos haidare kogi YouTube da loimak thingda gi mayam gi su reactions yamna fazagiba adugumba yamna surprise hoigiba yamna fazagiba adugumba music video mak su hoigi haidare. So video credit goes to Mr. Kishan. Aduga sigi se koina uba matam da with subtitle koina candle amakak thala kan da yamna deemed oiba isai lyrics siga yam chana ba dugumba composition amakak su ugi haidare. Adu Kishan na sigi video compositions haidare ko kadam wakhalon dai kamai thola ke ubi matam la sa haibi video composition je sengmadi akoi pula dum tongmina brida adu maruina credit sharing on the PB one isum adu honamina ba akoi idea putongmina ba dum pamina raga akoi hum dum tane kai dauji ko chi ge da ko je hujik se resource kitang ju khudong sa da ba timing ba paisa changi video ma kan taw che matam changi mi changi ko lever changi du akoi mayam se yaw da bi da matang ju sa drabani na koi tawge ta video nam ge chalame irang koi taw salak padagi oi da ba adu kem yaw da bi da tawba ya je kai da bo ya en tawga khanna badagi hujiki ji fine tawji du lyrics video ne putho jin tawga ai lei jaba phone putho e gimbal lam lei du tawga ka si da mai muthalaga aja kem lei ponte ko kamai tawr na mi kel na mi aja lei ponte du akoi na ya na ba dum nambre mai tawga shem gi ne du editing di nong tang na tawni video yamna se fazai nong thang haidare abdi lyrics video is otar so not only in lyrics se Manipuri gi thakang na tabida koina subtitle yaur kan da English version da sumagi lyrics se puthok bus na haidare koi gi matam gi handaki aroi ba wahai si koina broader audience things that not only in Manipur da kan find torga leibna taba music has no language hai other than the music se sida pamjaba adu lyrics is so koina khangjaning ba dugumba the person who doesn't know Manipuri sina sulan mak tawi yana mong da yana faza mong da yana simple oina yana fazna su to free with them so yana thagacheri Orisha Makatar Poina, Mayam the say, Hey Nakuina Kangjan of Gidamak, the introduction to Sam Katang Lobzagi, Ming Biloinama Kangarangatani, we have Kishan, we have Nongtang, we have Sashi here, Adabu, Karilam, the Gino, Chilauna Kiano, have the Timotando San, have you Kishan the Gian house again. I babai ming se like drava toksom yaima magi ming na toksom memcha sina humne aina tombane ithakta ise ani lai duga ai ki leifam juna palace compound thaga pat mapa and mai se nong thang gi so hai bi ai gi ming na nong thang mai tan ka sangbam duga ai ipa gi ming na mai tan ka sangbam subol ima gi ming na mai tan ka sangbam ongbi irungbam sitabati aduga phami ju inau pani imai pa amatani akhoi gi leifam palace compound akhoi lekai amatani adu itinau ai matakte isi ama leiri ai ni yai ma sina mana tom tom ba inau pa koi isinau humni maina leire Yamna Numaina, Avataraba. I was a small family of Numaina, plus at the same time, music it tastes so Chamanaba and 2 brothers Avatar under one roof. Simak Nasur and Nico have the Chak Chabadasu, Isagi Varishanava, the Motangam that is Isagi Varishanava. So go answers Oregon, Kogi Matam, Yamna Faza numbers, Yamaka Queen of Tokuma. Congratulations to Highness of Haizaki, Sigida. stage ka bang amakpa class 6 7 adwai de stage ka ba hore
ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯁꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯄꯥꯁꯨ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯩ ꯗꯤꯃꯥꯄꯨꯔꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯂꯣꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯦ ꯏꯁꯩ ꯃꯥꯁꯨ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯊ꯭ꯔꯨꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯁꯩꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯛꯅꯕꯅꯤ나 마주 ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ improvement ꯃꯊꯪ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤꯗꯤ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯏꯕ ꯁꯨꯔ ꯄꯥꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯍꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯨꯝ ꯌꯨꯝꯗ ꯒꯤꯇꯥꯔ ꯈꯣꯡꯉꯒ ꯍꯣꯝꯋꯥꯔꯛ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄꯗ ꯃꯥꯏ ꯑꯣꯔꯤꯖꯤꯅꯦꯜꯅꯦ ꯀꯥꯏꯅ ꯁꯛꯂꯛꯄꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯗꯤ ꯐꯖꯩꯌꯦ ꯁꯤꯗꯤ ꯃꯌꯦꯛꯁꯨ ꯐꯖꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯔꯦ ꯈꯣꯠꯂꯦꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯥꯗ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯋꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯄꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯨꯡꯁꯜꯂꯒ ꯍꯧꯅ ꯁꯥꯔꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯊꯪ ꯕꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤ ꯇꯧꯔꯁꯦ LDQꯅ ꯊꯣꯜꯂꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯅ ꯁꯥꯔ ꯐꯣꯡꯉꯦ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯣꯜꯂꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗꯩ ꯄꯥꯔꯁꯨ ꯃꯃꯥꯡꯗꯩ ꯄꯥꯔꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯀꯥꯎꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯦꯅꯥꯒ꯭ꯔꯥꯝ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯇꯥꯔꯦꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯦꯟꯖ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎꯄꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯣꯔꯤꯁꯟꯗꯨꯁꯨ ꯃꯥ ꯒꯤꯇꯥꯔꯤꯁ ꯌꯥꯝ MUꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯄꯔꯐꯣꯝꯒ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯃꯤꯟꯅꯗꯅ ꯊꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯩ ꯃꯥ ꯃꯗꯥꯎ ꯌꯥꯗꯕ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯔꯐꯣꯝ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯊꯣꯛꯀꯦ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀ꯭ꯔꯥꯎꯗꯀ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒ ꯌꯥꯅꯔꯛꯇꯕꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯒꯥꯔꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯆꯪꯕꯗꯨꯗ ꯁꯤꯐꯥꯏ ꯂꯩꯔꯝꯗꯅ ꯃꯥ ꯊꯧꯗꯣꯔꯛꯄꯗꯨꯗ ꯃꯅꯪꯒꯟꯗ ꯆꯩꯅ ꯃꯥ ꯃꯇꯝꯗ ꯆꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯔ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛ ꯍꯥꯏꯖꯤꯟ ꯃꯥꯗꯤꯁꯨ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯏꯁꯇ꯭ꯔꯦꯠꯇ ꯒꯥꯔꯤꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯀꯩꯝ ꯇꯧꯔꯣꯏꯗ꯭ꯔꯥꯅ ꯆꯪꯉꯨꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯆꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯕꯜꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯃꯉꯣꯟꯗꯗꯤ ꯅꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯅꯥꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯟꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯣꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯃꯛꯇ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯩ ꯀꯤꯁꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯀꯤꯁꯟ every artist has its own मागी story अमखक लई है किशन से अतोप बेन से तो मैं थेंगना जब माली if I'm not mistaken अदो किशन की वजह से आबनी कमाई तौर कांड म्यूजिक का इन टच लाख के बाद एरो मतम दगी गिटार से खोंग के बाद दुगुम्बा म्यूजिक की पेशेंस से लाख के बाद तो किशन की सब लपा की लाइफ की वारी है तारे को तंग लिबी आइना मतम दो सब साफ सही दिखंगे देखा पी अदा कोई rented property खरा लेबा अदा मोगी rental लेबा कोई brothers सिंग है तारे मतम दुगी मोइसे मोइना सुम इंग्लिश सॉन्ग को मजे थारमना कोई युंग गरम समनावनी आइजु ताबा अदुदि आइजु खितंग खितंग पामक्तना इसे ताबा खोपदि हौरे दुगा क्लास 8 काबगी मतम जिदा कोई आइजे DBS इम्फाल तमे मतम दु इमानब सिंग याम क्लोज होबदि नते मोइ ग्रुप अमा सेमगा मोइजे वेस्टर्न सॉन्ग अमा साएबा साकपजिदा सुम ऐंगोंदा यामना कनु ओइगिबा हाइतारे पामगिबा मोइना तवो मोमो मतवो दगी सही हेना संग हाना पामजरमदगी हेना खोंगिंग खोन पावर केबा अदगी आइसे कमाय तवदना तवगेना खनबदा सुम लेकाइगी अखोइगी दुकान मचामसु ले अदुदा अहन अमा लाइ अइना गिटार खोंगिंगे खोंगिंग सही ताबदा मासु हंग गिटार खोंगिंगे ममोदा ऐंगोंदा सेकेंड ने हंदोक्सा लावन तवगा स्फाइदाना मतमदा एक्वास्टिक गिटार दो लुपा चामदा हंदोए हैना ममोदागी मतमदा अदुमाय तौरगा इंस्ट्रूमेंट से तौबदगी खितंग खितंग खोंबसे सेल्फ टॉट खरा तौरे अदगी अहैबा मी खरा खितंग तानरगा हाइबदी खितंग खितंग तमखी अदुगा अदुम सेल्फ टॉट तौरगा अदुम मखा ताबसे मतंग इमाना बोय लेकाई कोक माना मैम थेंगनदना अदुम हजि फौजे मखा सुमाय चथरकपने अदो मतम की मतंग से लाखो मतम से कोई मतम की म्यूजिक बैंड से हाइतार मागे जॉनरा से दी हम तो हम वास्ट ओए सी रॉक बैंड अमने हाइव तारगा जो अल्टरनेटिव मॉडर्न अदगी दुगुम्बा जॉनरा मकते याम कंचंग हाइतार पॉप रॉक काइंड जो हाइना दुगुम्बा जॉनरा से प्लस अगो सिगी और मतम की ओरिजिनल सॉन्ग्स मैम से दसु गेंगो मतम द जो हौना सारा दगी हवरकान दा खोगी अरोइबो वाहि से फबा लेबे यावक्षंग काइना तो तम ओरिजिनल मैम से लाखो मतम से जो खोगी जॉनरा से तो जॉनरा द म्यूजिक से like matam never cease to surprise us hai tare ko no genre sa dum photopri hai tare so the as a basis moina adum cob up to bangam bra kamai taw sigi matang na so hai bi yani se aseng mudi ai best player di natte ai guitar pamjaba guitar ri hork bune do guitar su yam kan di ga taw gidre do band form taw matam jida koi guitarist lai gre vocalist lai gre adagi drummer lai re ado ai ju guitar sum khongjal ladi guitar khang ta kadawni hade bass wat bina ai bass to pai ge main tor bass khar tam khong ge ne ado isai anau ba smaina genre gi akoi different puthor ko matam jida aingonda kitang struggle tabo matang di yawi adu bu taw da studio da di hanjan retake taw ba ya bani na ta na ba dum khonga dagi akoi gi live performance biram dai je kitang jamming ji khar phajana tawraga dum ngamna bri dum taw mai taw hadi sa gi patient do lei mani hai dar adna dum hotner kan da dum loina mak overcome taw gi do yam no ai je have the as an artist samoina go have the hotner was dum ti dum hotner ba ti dum obvious taw ba have dar sing se dum lepi de have ta za matam kitchen dagi am no ai je mathang dam lak chege nong khang dam lak chege adum anga ori dagi तारेइबा अल्टर ब्रिज कुंबा अल्टरनेटिव रॉक की
ꯑꯗꯒꯤ ꯁ꯭ꯋꯤꯠ ꯐꯨꯗ ꯃꯥꯁꯨ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭ ꯒꯣꯁꯄꯦꯜ ꯔꯣꯛ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯈꯔ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁꯁꯨ ꯂꯩ ꯍꯥꯔꯠ ꯃꯦꯇꯜ ꯑꯗꯨꯗ ꯈꯔꯕꯨꯗꯤ ꯇꯥꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯏꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯜꯇꯔꯅꯦꯇꯤቭꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯁ꯭ꯀꯦꯠꯁꯇꯣ ꯐꯖꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯁꯇꯔꯟꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯨꯖꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯈꯔꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯥꯏꯅꯗꯒꯤ ꯋꯦꯁ ꯂꯥꯏꯐ ꯐꯥꯎꯔꯛꯄ ꯑꯗꯨ ꯋꯦꯁ ꯂꯥꯏꯐꯇꯒꯤ ꯇꯥꯕ ꯍꯧꯔꯛꯑꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯁꯦ ꯕꯣꯏ ꯕꯦꯟꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯄꯣꯞꯇꯒꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯏꯟꯐ꯭ꯂꯨꯌꯦꯟꯁ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ 마주 스케치도 좀 이사이도 수마이나 레이디나 떠오르가 좀 웨스턴기 터치 khara yauraga 이마이나 좀 부탁해보니 아저기 뮤직의 각도도 좀 거의 밴 멤버 풀업 아무 아저기 거의 풀라가 이마이나 와칸도 tumsen나라가 뮤직의 스마이스 마이 하파지 스마이스 마이 스텝 바이 스텝 떠오르가 이마이나 웨스턴 인플루언스 마이 아타이도 웨스턴기 뮤직의 인플루언스 khara 레이바 이마이나 떠오르가 퓨즈 막지나때 거기도 이마이나 좀 폼 떠오르 하지만 마이 분산나라가 아이디어 ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯌꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯦꯠꯁ ꯒꯣ ꯕꯦꯛ ꯇꯨ ꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯂꯦꯟ ꯑꯦꯟ ꯏꯐ ꯃꯇꯝꯅ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯄꯤꯕꯤꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤꯀꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯅ ꯁꯥꯔꯥꯁꯦ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪꯒ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯣꯏ
ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ Oh, yam thi phasai haidare. Habdi mamang da so ina tajagi matam da so adu habdi life da tari siga haidare. Aina ngarang mamang da questions yana bagi da tagi adu so sumane haidare. And so thank you so much for this wonderful performance. Ado sashi da unglak chige. Sashi na sigi se lyrics se bi sumani ko sigi se. Ado sashi sigi yan hana 10 years back sumain da kanda migi mamang da like social media da putopi gi ba dagi different na koina stage performances sumain da kanda isagi original ni kind of matam band as maya sakhi matam da mayam gi reactions idi kamai tawi adum matam da di keno aidi mayam ke su yeng na gi dam mali ko ko na tamna ko na homna sare ko na tamna kan to ba mali khoi tasing na khoi gi ka ni exposure hagadra khoi kya phang de da khoi na su haita ba ta sell to ba haiti ka ni mayam da khangan ba ado haita ba pamjaru ba ko ni na record am to je 2013 da 2013 summer da record to na hona saras aduga advain to video na ma thadok pane ba adum kudak tu advain to ga exposure yaidi mayam reaction kya kaino to gi de khoi khangna chana ba khara aduna yengi matam da khoi gi hojik manipuri rock band khoi trending oi dena hojik ta matam du di oi dri ba khoi na tar ko matam di hogulak pagi matam haibdi YouTube su kai ju yam kana sinaba matam ju yam kana sinaba su oi de hojik tauna trending oi hojik phongbor am ta di he na khoi viewer yam su ya yen kan adubu kishan hojik se hauna sara so one of the number of kogi matam se hojik social media yam tina viral chala hai tar when you look at reels amaka gengo matam da di adagi mi man photo thakat no matam da Instagram da di matam gi hauna sara se kana viral se khalai hai tar hojik di like shei hapa matam ar sigi matang se di like 10 years back at mine am hard workingly create to bi ba dugumba keno se isai numbers hai tar smaina viral se khalak pa se kai wakhan khan bi di matam sa hai masi adum akoi ha record taw matam da expected taw di taw segi ba kitang min adum akoi je kana taw bi gadra adum khan je adu aduma ku matam du di akoi yam kana taw gidre chat ki hai tare adum mayam tajar ga su akoi viewer yam na akoi kai famous popular oi do oi di oi gidre du taw da bu akoi na matam du oi jaga da khan gi ba matam bot to hojik na hong na akoi na thada gi ba effort adu do hojik nongna tar tung da mi sing na kana tawbi accept tawbi bai mong na taraga tana khala ga maina happy ra ko pa je yam tin nongai phawe do gi har ga di do akhoi di hap bi su pak su phakham bukhang ri social network se pak sin na de ba adu na handak yang watching akhoi whatsapp kum da status thama ko da main akhoi sai happy ji kholi sa nongai phawe main taw ta seng na famduna lady asum Sagli say tari ningi nung si wari kaya ning sing lami nang bu wasumasu uram ki nangi nung shira saktam nung shi kini ay di nang bu si ki Biram labani na ibu nang nanong siba Mauhale aibu nang ginusi saktam na Sumkare aibu nang gimisumay rawahay na Kau bangam laro yaidi nang ginusi wahay kaya hato Ano guys, ay matang da mo kino da lak chege. Ya nong thang dong lak chege. Nong thang koi gi mangi matam da koi gi kaino matam sina hai tare. Yam kana fawgala ko matam tongan performance me ama ka chale koi gi na hawai koi na kaino toramba Ogri Battle of the Band 2016 17 da ga second position ga ta gi bani. E tongan festivals singa koi gi rock festivals she rock the high rock 2017 da. Me am se chatna du kumba yam na establish oi ba rock band ama ka oi bi ramini matam se me am na su yam na pam na ba du kumba rock band ama ka hai ba tare. So oi bi ram matam se not only koi social media nata bida hai tare koi live performance so matam the audience may am gi reaction sing do adi kamai to gida have the band no ba makak tholo ko matam se makoi gi acceptance hai tare audience gi acceptance gi moi gi reactions may am kamai to ge dum tang da hebi
dum stage ka ba je dum mi mayam gi mit mamang da thok pa je dum khoi da kai hai ta feeling ama lei bne nervousness excited pu oi ga chu nervous oi ga mi so ma si gi je amarom da si adrenaline gi rush kum bala pa je si ju mahau amne hai ta thom dai da si gi feeling power je makes you feel alive adu si gum ba feeling je phau tra kan da sei sakwa lepa ya re ga na akhang hai na su hai na bani adu mai na ga hai biram ba yaw bani adu mai na phau bani stage ka ba je adu ga audience ki reaction di khoina dum positive mai na yam ba da lei ba ta re adum negative positive adum 50-50 da la ni reaction kharana kano negative review law rakani kharana positive review law birakani adu ai gisu stage tu gi self study khara yum da tau tare stage crowd control kamai tau tare adu akhang ai ba ben me amna to biram ba video me am to adu yeng da khotana khoina lesson du moi dagi impact tawraga adudagi akhoi crowd control do me wari sana khona ba du haiba mti sange crowd control li natraga di moi jo dum boring churaptana bad words lawpa adu dum yaudaba nate siguma jijo thengna ba haiba darkar ni adu me tawbikiba video record me am tawbiba ben gi haiba singi moi gi yenga dum lesson khara dum phangmani adu ai gi crowd ai ti nuai gi ba crowd hairaga di first Shiroki crowd to phajana nungai gi 2017 gi se 2017 gi Shiroki crowd to kayam yamaga mi da ta khoi ni sei sakpada mai gi reaction pibirakpa song mina je ha ga song mina ba de gi law mina se khot hai mina se ha de gi reaction the crowd to yamaga tin nungai gi adu second na yoksang gi timing da yoksang gi season du da khoi gi asona kan gi HBS gi ground da masin gi bane sei gi ma festival ma adu su crowd to faja gi hai ta adu su crowd control nungai gi reaction na khoi interact to khot pa faja nungai gi second du mai na sigi stage ani ji ndi kaw banga mar ai gi jo stage jam sawam da perform to ge na sum ambition budi laijari adu ngam gi dra ngam na bu jo hona ni adu sum finger cross hai ta ngam ba su view hai ta ngam su ngam kan ni su khan jei ko hai ba di matam gi hozik ki leng bi re ba mayam da gi background da lei ba matam gi supporters mayam matam gi top members sing sa ha ta ko su yeng zo matam da you guys have all the potential required adu gi stage yong no vai tamak ta potential di loina mak lei ba du ma tane election bi ba hum chi mak ta da ko ni geng mo tam da tongan ba individual tongan ba personality with tongan ba magun da ma yar kan da loina mak adu ba lei ba member mak ning so in na shungam ne kal adu ga nong thang ko gi nong thang na hosi happy ba du gi matang da ta ko gi audience ma yam sin da the right audience to yo ba ga di obviously dum nong thang ngoi gi se acceptance dum situation ni yaw ni tam ki aina Tazamagi mafamda Nangi warikaya Hanglami ay ngonda Tazamahana Nangbu kanano haina kitchen da mungak chege kitchen akoi gi keno sing se matam gi sei sing se ha tar yam di faza budi puthok pa adubu sometimes yamna latna puthok pa adagi magi production se kitang wat pa adugumba khara so khoina dum thingna je ha tar as a personally as a fan of matam ha tar quality and expectations ti tok jaba adubu 1 year gi matunga ama isei ama khatang gum puthok pa 2 years gi matunga isei ama gum puthok pa 11 months gi matunga isei ama gum puthok pa gap sing se yamna chawna leiba adugumba tangam ka thingni ha tar as a band moina constantly work tawdaba gimami gumata ba if I'm not mistaken I words kitang stronger because I'm very sorry ko sige matang se kari khudong chada ba lei ba na no adi matang nos kitang haibi
तसेंगोदी अखोइजे म्यूजिक ता career na sa pwede na sa di ay di ato ba ako yung tungan ng career student or amo leisure side to na ako yung hobby or kaya ito sa bane ano na matang ginawa itong ina exam lay ba admay na doon bagi kahit hoki ba may amso lay re doon matagta ako na isa je maruoy na sa sina sketch por ani lyrics po to ani ako yung papet home to ani do ko na siyang pa matam sida music compose to ba maru sasina di music ti compose ti tau di mana mu tune pan ba ko pa kata ni music ki je ko ya mu tatok tasin tau na ji kitang se mga su manong penda ba ai nong penda ba dagi ko gi guitarist music ma pan da gi ba ma su ana man si lai tam ni na maru na ma su music compose ni mana yam thodang chaung na lawe ado ma su lai tam ni na ko je ko na hek khong dorok pa je ko wakan da power bo do yong ta ba di ngam da aduna matam je dum main tar ko yai thok dagi ang ka tabung atai thoda ko problem to pati kya le je ten khale maru wai na si ni akoi na pam yu photo ta so ngam da aduna akoi ju sai je abu da photo ko da tam ni na amuk tawi ngai da akoi na hek pam do ta di bo mai na matam sang ge sang su ta ho si na ha ga matam je akoi na yam kana serious lauja de hai ta akoi pot ta lo re na man khal la ngai bi matam je anamba gap si lai ni yam ngai ta za matam da ha di mayam gi wakhalon su putna chungchan na ba at the same time pot ama pasna complete na puthok na bo na matam chang ba simak ta bu afaba fazaba project to ore ha tar no down matam gi sei sing da so du gi efforts mayam du lena ma mi tai hai jage yam na su ngai je hena su sumain tor khanda please cook more music for our viewers hai tar for our audience next time ai sashi dong lak jage sashi how would gi how na you have been the backbone of matam je shan established the wirak na sana sagat pirak na you have been the backbone of matam and if as I was the lyrics me ang kak su puthok pirak na amuk su kafan ba amuk su nokhan ba adagi amuk su tongan ba emotions mayam ne audience mayam na sashi na sana biri se when we listen to yaukshang akoi gi youth ki memories teenage memories mayam ding jang han ba when we listen to aroi bu hai amuk su kafan bi ba tongan ba avatar ne hai dar sashi na lo biri se matam gi thodang se ado how wadagi how na yaw wirak na ngasi fau ba you have been a core energy of matam ko asigi matang sida ngasi fau gi journey se la ko matam sa awano ngai mayam khak di theng ne rom ga da mal si mayam se kitang ningjang bi ba sing kitang share to bi ya ga di khoi chwana khoi band member kano pulap pun mangam da ko si po chama adom kan tawre khoi isai je dom chahi pulap pula sum le ga di ram da pulap le ga di dom isai je chahi ma da at least ani hum de dum puthok ngam ga ni khanjei ko ado hujik chu dum finish or ba hai sketch framework lo ba sei mayam am le du dei khoi gi koi na nga ta zu o ru bani na ko ai de ko je pudi da mo yum pa le ngang tu pa ma sa am le re khoi da zu ke yum pa le kan to le chi gu mo mayam am le ko khoi life hai ta re journey of life life na ku ro thang pa hai ta re sei nga ta zum to gi ya da khoi na ale ke no isai ma kan to puthok na bu hana ma tam na khoi recording ko sound engineer hai ta ko du ba nuai ba hai ta hai ba ko wari ta na nuai ba khoi ya ba khang do lai dana du gi pot du de gi paisa je ma khoi kan khoi na isai thana puthok cham ni nai ta paisa gi pot je ma ade khoi na performance kya chat ta hai ta ai mi du su dra ni chat ning ma ju phau da hai ta wan ta ga ade gi khoi ade gi ma ne do mainly adu ga khoi gym room khoi chatlaga kan tong ne khoi thaina khoi da mo hei moi ren ta khoi na gym room sai ne khoi ga yerom ma ku na na pa cha ga to gi ya nung si memories ne journey hai ta khoi pudi gym room mayam sabi re da bulu konsam vivek ko mami vivek konsam ma smateng pang bi re da bulu ma thi nung si ban yam agi hojik yum pan ke khoj chat ma ju yum pan kan di mo yun chalaga mai je jam tak sun ne jam to de mai ke no ne ba commercial oina mai am de ren to ne khoi de paisa ga ke chu video ba ko manau pa sin ya ga yam encourage yam to bi da hai ta khoi journey da ko mayam thi ya me khoi surrounding khoi da mo khoi da hoi surrounding ai ma na ba sing ai lai khidre yam ba ma dalbert ma support aroi bi ne
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯋꯦ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯉꯀꯥꯟꯗꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ journey se hai Journey se tare habdi starting from habdi baby step mayam ka lom badagi hojik paw sigi level si wal yorok na hai tare tongan tongan ba avatar mayam ka sulo vi hai tare social media that's like ta sing na khu thaza de hai tare matam dagi sigum isai mayam ka tholo ngani ga hai base but loina mak phase isai mayam sigi talking about the song quite gi phaza ba isai amasung hojik I don't know sigi isai se sing na har ba khoi gi generation sin taw matam de aroi ba hai gum adum ba like choose to hai tare but this Gen Z generations ago moina quite a tawa say and at the same time if I'm not mistaken nong thang ko thabal si or sorry thaja se or amadav mali thaja sigi matang lo su waring hak tang ngom taw gi se karamba isai no sigi matang se kamain taw kanda koina compose taw ki ba sigi history of thaja hai tare ketang hai bi Thazagi history je mayek sengnadi inaupa na haiba ngamani kaino di mana mayek se this lyricist oibina lyricist composer oibina adu aigi sum aigi interpretation hai tare Thazagi matang jida sum Thajiga sum mayek su adum sengna budi hai leire ko Thajiga compare tawnaraga marai yathanai ne ba I nungsibi jina phajabi heli na ngondagi gaina dumai taraga muktat nei ne ba nupajiga Thajiga adugi mong ama admaina uba phange adagi nungsiba phongdokpa adagi akhoi moirangi akhoi thainagi cultural folklore de yaurba thoibi moirang thoibi gi ming yauba adagi lamoina moirangi admaina ka panba admaina wai bata khara phajaba season re hai tare no mana ibada admaina adagi face ne adum second gi verse na mu nungsibagi adu nga kaino tawber leibagi ngairaga leibagi pawdo monda yohonbagi adugum monda dum kana yawi isai do mai yam phajai sakpaju lailu ni adu maina ina patigi dum mayek segna karamuna magi angle version amna mana explain tongan ma tawkani adu su tamina se let's talk about Sashi Shashi let's talk about Thaja ko adiga ina Thaja da amna ina underline to words hai tar majai bema or majai bema se have the ina hojik da su khange hai tar oh sigi words because since you guys are from palace compound have the kodum manung da gi web sigum basdi normally akoina the use to adum word tina te majai bema gum da go ma'am se but akoina it's a kind of a royal language oibina abdi adubudi noidadi adum normally tanabo hai oidoi ba sigi matang da oidid hai bi odi matang da hai sigi sigi matang aw ai hajar ke keno ne aina keno ai isai ibudi adum 2010 adwai de hore ko hauna sara ibudi 2019 adwai da hore ko ado hauna sara ga ikan kana da vida igibne Thaja ibuse ay numida akoy adu numito may mut program tawbane ba may mut laga thabali am phaba may mut panina kaanga pai bai samaraga oibagi thabali phai aduga tumba yada bai ta tumba yada du daina mapan thoga sum monrang sanaram bai ta thabal pha ai gitaram sum gitar khonga sum ti tora laiba ade thabal phai ni tora yu mathaka khalaga boy ama ko don sum pa ka halaga tawga iwa haita ai matam da crush ama le ama haita ai sum fiction budi fiction ni go aina crush da kaino tawbu na taba hai fiction du da magi poto aino emotion du season ga hai iwa haita ko da tawgi no ai yam china mai character me am do aina ti phaja halaga haita ne ada aina khangde go ai crush character adi da aina khanjawa poto ai fantasy haita ai fantasy du loi ohelaga ibne ba and Thaja ga compare tawga to EU hai ta hoi am artistic so version of you of artistic so version of Sashi hai tar aina khoi nagi life ta khoi nagi kalak chaw pot se kain ha butam da agi thoughts sing je khoina words ton thok pungam sing ngam tar they have the extraordinary power ma kak lein adum aina khanjai agi wen shong ngam dai tar Sashi gi wen so like han ba crush ka ler pa matam da tar adum aina tor kan da on thok pungam gi ba yam thina so lucky way hai tar crush tu yam lucky way Sashi shamang se yam lucky way hai tar smile dor kan on thok pungam na have the on thok pa khatang natra kan have the matam gi members each and every members of matam sing sina Thaja da thawai happy ra kan da mayam punamak ta smile khodol tambi pangam basi maksu kwadi ge chog khodol am kakni hai jage and to that
whosoever crystal so yam la ba gam fai hai jage mangon dagi sigum ko kwai dagi masterpiece we she ko thoki ba se se am ngai dai so if allowed to we tara gadi tha je se mate am perform so we gade we am ngai ni ai da sure Thank you so much. Thank you so much. I was looking to Sashi the whole time and he was smiling like anything. Yamnazu memories me am kaksuning jang am kada male am hona revisit to mas dam desi easy ko Sashi. Thank you once again Sashi and team. Ado makhata na mo ina khangzaning mase Kishan dagi am lakchige. Kishan, you have been associating with different rock bands of our state Manipur and you have been going to different performances in different platforms haidar. Ado ngasi buda koi gi rock music sing se koi na yamna saying na yamna black and white the variation of matam the rock music in Manipur na ngasi ba chawkhatle ma se career moina junction be yare haidna se koi na kashu haibadi yadri na haizage simani. I'm very sorry to say that adu sigi matang sida as an artist moina
kari plights kari nungaitaba khudong chadaba face tawbirakiba throughout the journeys da haiba tare ko kari thengnabiraki adu matangda so haibi and ways to improve tawnaba khara laiba taragadi kari suggestion pabininge adu haibi as an artist akhoi huji powda thodopa problem kasu yang kona thodopa thengande da nungaitaba khangde atopda thengnabe ai yoni thengande dum chatpada akhoi gi saije haibdi ahamba yamna beginner oinga dabudi sum chumna sum tawbanina akoida kemta stage sat ka je kem leitre ko adu matungda akoi band oina form tawraga band je matam yaure adudagi innocence yaure ada mayamna sum khangbidana akoida kai haitare respect tawi ba khopi ba adum tawbanina isai ama silo akoi chale kon respect tawna moi sili lang yudana phajana dum tawbire adudagi rock se career when su kan tawa isai je ya de tawa da bu khoi sentok lambi khoi na kitang kan taw ga ga di khoi ju dum site dum chachai matam na taba nationalized ki ben je khoi private oina private party gumba kano gi oina taba dum chale sida khoi gi dum pocket money di dum kano taw na phangje hai tare du taw da bu sugum bradi mi gi private party na mi gi kitang stage akhoi nisa moi birthday bu era ko kitang yam kana kan tawin ta kitang akhoi na nuai ta ba karam thawong torok da tasingna nuai jata ka jong mi na mo akhoi je invite tori na yam kana ba kan tor mungna ru ya da ba dumana akhoi gi kana duga kitang nuai da problem thoke taw ko dum yaudi yawe su ma yam je akhoi as an artist adum hakiri akhoi kana taw hai dai ba ta ni ko pon akhoi wari ba ta bi sana su duga naune khalak pa sing sei tawning ba khopa dum pajana tawhaninge di aidi mai ju career magi tongan ba akhoi site akhoi jala pa ba akhoi tungi future kan to ba ma dum thamaga sai da akhoi pajana mayam gi sewa to ba yain khale dum tawhaninge pajana dum tobio si haininge hen so chakhat preservation of haizage amasung akhoi kitchen gi word sing si so akhoi anauba angang sing ai inkalai ba rock music ko pamjo mayam si su impact na thong wer kan da yon basung amjage yam nungai je nong thangi sung ta jage like youth sing si da hai direct empower to bi ba ya ba message kar kan hai bi hoi adum hojiti hadi we se adum loina yarabra na khalle adum isai kaino tawrasu kholasu akhoi gi matam du da society ki impact adudagi ahal amal akhoi gi parents ki impact leina wakhan adu sinadi kya kana se yumba lambi tadi sina artist ki mong isai changtham baji tadi oiro kholoi kana dum society ki mong adugi dum thengnare adu hojikti dum yaradra khale kaino di khoi je paisa gi alternative se leite hoji phuki oina di leiramadi yam phagadane khale adu leiju leidu mandre paisa je yam maru oi hai tare khoi gi punsi gi step low bis chakhot pa gi dabo oi so aduna si hojik akhoi sai gi line je chang ga di fully certified oiba akhoi education do phajana maru oi basing do lawraga certified oina phajana leiraba adu erga di akhoi sai do ben oina pulaga perform tawraga sakhibadasu adum knowledge so leirani aduga akhoi gi inkhalaiba naha gaina mu akhoi digi knowledge so tal lawninge harasu adumai tawraga adumai na free boy rasu adu charges full khara angam khara kana tawrju adumai na kan tawbu ya bagi adutagi studio ma form studio ma sagat pai je laidi adum equipment je pacha je loi tangi ba pi azu adumai na studio ma semkat laga adumai na recording gi adumai na senthok lambi adugi mong dai tar aduna adu khoi taw khoi kisan azu haiba private party adugumba adumai chalaga senthok lambi the adum laidi lai adu khona bagi ju matung ile work se adum constantly adum tawdabdi yade khona basi lepadi yade adumai na adum focus to piraga du da changbu changai adum way se adum thokpa jane khoi na effort to thadaraga adum akhai angkhang ai gaina adum haibiram adune adum akhoi na thadariba changi ba pose kaimta lemna ta mangde adum adugi phal amadi result amadi phaba oi phaba adum tholakani na adum hai adum working hour pung thadagi bise accumulate tawraga khoi da adum result amadi forakani na maina haibiram edu yam chung batrang khale maina hiding akhoi gi inkhale bi youth khai jida adum wakhanda if you're set to do something go for it
ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯁꯤꯃꯛꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯇꯝꯒꯤ all the worksꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯅꯥꯅ ꯃꯩꯗ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯪꯈꯠꯂꯛꯄꯒꯨꯝꯅ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯔꯤ ꯑꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯔꯤቫꯏꯚ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯇꯧꯈꯠꯂꯛꯄ ꯃꯇꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤꯁꯨ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯐ꯭ꯌꯨꯆꯔ ꯑꯦꯟꯗꯦꯚꯔꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯛꯑꯣꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯃꯦꯝꯕꯔ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯁꯨ ꯀꯣ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯅ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯇꯝ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯀꯨꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯇꯟꯖꯥꯗꯤ ꯐꯪꯉꯣꯏꯗꯣꯔꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯃꯇꯝꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯣꯀꯔꯁꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯗ ꯅꯥꯟꯕꯤꯔꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯉꯥꯛꯇꯪ ꯁꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯗꯅ ꯑꯗꯩ ꯐꯖ ꯅꯝꯕꯔ ꯀꯌꯥ ꯄꯔꯐꯣꯔꯝ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯥꯌꯔ ꯇꯤꯝꯕꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯥꯒꯠ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯆꯔꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯋꯥꯟꯁ ꯑꯒꯦꯟ Thank you very much for inviting. ꯃꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯇꯤꯚꯤꯅ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯣꯀꯔꯁꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯦ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯎꯁꯪꯁꯨ ꯅꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯅꯝꯕꯔ ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯦ ꯇꯥꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯂꯦꯠꯁ ꯒꯣ ꯕꯦꯛ ꯇꯨ ꯗ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯂꯦꯟ ꯋꯦꯔ ꯋꯤ ꯑꯦꯟꯖꯣy ꯌꯥꯎꯁꯪ ꯐꯦꯁꯇꯤꯚꯦꯜ before. ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯄꯥꯡꯂꯨꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯆꯠꯂꯔꯦꯍꯦ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯄꯥꯡꯂꯨꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯐꯥꯎꯔꯛꯂꯔꯦ ꯊꯃꯣꯏꯗ ꯅꯍꯣꯡꯅꯅ ꯀꯩꯅꯣꯃꯃ ꯏꯃꯥꯅ ꯄꯣꯛꯄꯗꯒꯤ ꯐꯥꯎꯔꯛꯇꯕ ꯃꯑꯣꯡꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯑꯃ